Arambai News Guwahati da Mithelongi pau tawriba singbu ihan hanbumuktada jingangbam Sujitra Ranina kurumjari. Hojik pungpham asi fawbagi oina maruoiba samlapa pau khara longminarasi. All Assam Manipuri Students Union, Northeast Indigenous Peoples Forum, Indigenous Forum Assam Loinana, Dimasa, Sonowal, Kasari, Tai, Ahom, Adivasi, Moran, Diori, Karbi, Tiwa, Amadi Gorkha gi Mahiroi Apex Loop Sing Loinana, Assam Jatiyatawadi Yuva Parishad, United Manipuri Association, Assam, UMA, Manipuri People's Front, MPF, All Hozai District Dolu Samaj Union Committee Chingba Indigenous Loop Kun Henbana Amatoina Kusam Naraduna Ngarang Peace Rally Ama Hozai the Chatkre. Masing Yamlaba Miyamna Saraba Nungsagi Mesa Tungoinaraga Manipura Ngasi Tokliva Tangdu Leta the Bagi Pivamasi Mahusagi Pivamda Amuk Hanjil Hanabagi Wakat Tamladuna Miyamna Santigi Rally Asi Chatkipani. Manipuri Sahitya Parishad Assam Hozai District Committee ki Sahitya Bhavan dagi horaga Circle Office phawba chattuna wakatche ama Circle Officer gi khuthangda Prime Minister da yohannaba pishinkhi. Masing yamlaba security personnel sing chaithokhtuna thamlabasu hingsagi thokdoga thoksing thokpa lepa leitribasi tasengna nungna ningaini hojik thokliba hingsa amadi rajniti gi development asida foreign national singi khut hakthengnana natraga nakuinana yaurabra habasi PMO na thigat pigadabani haikhi. Lamdamasida narcotics phaba leptriba amadi jing manghan takhaliba singasi lebaga sigi tungi mirol singi oina yamnamak khudong thiningai ni awang nongpoki indigenous miyamda yumlonaba lebak singdagi leptana changsilakliba migrant singna piriba China asina awang nongpok lamdamgi demographic profile da ahongba kaya lakre lamdamasida lehaucha sing hingbada awaba ama oirakle maramaduna Prime Minister na khudakta Manipur da lakpiduna oiriba unkhatnabagi pibamasi laksinduna santi puraknaba hotnabiyu haina amsugi President ngasepam sanahalna thadorokpa cherol amadi GS Thongra Publicity Secretary Manipuri People's Front na thadorokpa cherol singda mayek singna phongdorakle. Ngarang Singerbon High School, Singerbon Lakipurda handak SSLC Parikhya mai paglakhraba Mahiroi Singbu ikai khumnabagi thorom ama pangthokre. Thorom asida SMDC gi President Kaisam Champalal na mifam apoiduna pangthokhi. Mifam asida school asigi oza Karunana taramno upagi warol phongdokhibaga loinana oja makok Jamaluddin na thorom asigi wahogdok pikhi. Dai Selengkat Kiba Oza Yumnam Nadia Chan Amadi School Asigi Oza Malarani Amadi Tokchom Baby Chanuna School Asigi Mahiroi M Ranbirna Handak General Science da Chamagi Manung da Chama Panglakpa Adubu Ngamkai Laitana Apen Bafongdoke Panbayai Handaki Metric Parikhya da School Asidagi Takiba Mahiroi Mapan Mak Past or Kibane Masigi Manungda Mahiroi Marina First Division Dani Aduga Mahiroi Mangana Second Division da Past or Kibane Mai Palak Krabasingi Manungda M Ranbirna Subject Numakta Letter Mark Lor Kibatanatana Number Apunba Mark Chatruki Manungda Chongago Humpuni Toy Havadi Chada Maudra Humdoi Dasmik Taruk Taret Pangduna School Asigi Anover Record Ama Tambangam Ki School Asina Punna Letter Mark Tarama Toy Laurakisu Haidi Hojik Manipur Thokliba Kangluki Irang Asida Mateng Pangbirakpa Lepa Leitre Athoba Ningsing Loop Amadi Mitei Pukai Loop Lakipurna Manipura Awaba Taraba Miyoi Singda Mateng Pangluna Pagidamag Mitei Kumlon Calendar gi Proprietor Seram Gauranitai Rongpurna Su Palising Amaga Chonga Athoba Ningsing Loop ki Secretary Manidon Singda Kushinara Kray Nakalamaromda Mitei Pukai Loop ki Kuthangda Awaba Taraba Singda Selgi Mateng Pibirak Poina Jorakhun Apunba Maira Loop ki Maikidagi Lupalising Nipuma Toisu Mateng Panglakre Rasi Bhaiga Chandra Ningsing Loop Silchar gi Maikidagi Su Lupalising Mapan Jila Laibak Chaukat Loop Silchar Ramnagar gi Maikidagi Su Lupalising Tara Longkhir Khal Chaukat Marup Silchar gi Maikidagi Su Lupalising Mapan Amadi Bualjur Kuno Marup Silchar gi Maikidagi Lupalising Ahum Tengbangoina Hojik Pawk Pirakre Tingbang selfie bagi thermosal loop ahumasigi maikidagi W Brajavasi L Tejmani K Hemanta K Norendra K Ronendra Uttam Vidya L Nilamani Hemzit Loinana Birendra Kumar Su Sarukyaki Selgi Tingbang Pibirakiba Punamakpu Sangathana Sigi Maikidagi Kai Kumdaba Uchabaga Loinana
तौबिमल खंगबो उच्चरी हाइनसु इंगुदम नीलवीरना फोंदोरकले हौजिक मणिपुर की पाउदा मणिपुर हौकिबा मे अहुमदगी हौरखिबा कांगलुप अनिगी हिंसागी थौदोकसिंग हौजिकसु लेप लेतना चथरी सूद लैरिबा खुलाई पाइबा कुकी मिलिटेंट सिंगना फोंगना मितै मिचम सिंगी मथक्ता हाना अमुक अटैक तौबदगी हिंसागी थौदोक लेपतना चथरकलिबने सूद लैरिबा कुकी मिलिटेंट सिंगना मियाम ओत नैबा युम मई थाबा अमदी हातपना चिंगबा चथरबसु सेंटर लेंगाकना येंगदुना लैथोकपदगी इरांग नेमथद्रिबनी कयाम कुइना कुकी मिलिटेंट सिंगबु लेंगाकना योक्तुना थमगदोरिबनो हाइना साउथ ईस्ट एशिया कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिकोना फोंदोरकले साइकुल असेंबली कंस्टिट्युएंसी की हानगी एमएलए यमथंग हौकिप की मंत्रिपुगी लेब मयुम ngarang numidang wairam miyam hauroktuna mai thatokre matam aduda mahak amadi mahaki imungi miyoising mapan lamda leikibadagi asoka pandi amata yaukidi haire मणिपुर हौकिबा नुमित खरनी की ममांगदगी हौना थोकलिबा इरांग असि मितै सिंगी मथक्ता अतमनना चथरकपा लांजंग अमनी हाइना लौई मरमसिना मितै सिंगी ओइबा फंबै सेमदुना इसाना इसागी तुंगलमचत याचबा मतम ओइरे हाइना कल्चरल एक्टिविस्ट निंगथौजा लांचाना ngarang फोंदोखरे JN मणिपुर डांस एकेडमी पांथोकपा मैतै फंबै हाबदी मैतै नेशनल असेंबली लिंखतपगी थौरमदा वांगांगलादुना मणिपुर की काचिन कोया अमदी लोइजिंग लोयादा खुंदारिबा ओटपी नैबिरबा नोंगपोक हैरोक नोंगपोक कक्चिंग नोंग्रेल नोंगदम यांगंग पोकपी इकौ लैतान पोकपी यंगखोमान दोलाई थाबी पांगई खुंद्राकपम सेकमाई सेंजम चिराम लैकिनथबी नंबोल मोइरांग तोरबुंग वांगुपात वांगु सागांग अमदी सुगनुना चिंगबा तंपाकी अकोइबदा खुंदारिबा खुनसिंग असिगी खुंजासिंगी ओइबा फंबै लिंगननबा पांथोकपा मिफमनिसु हाइखे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना मणिपुर लाकनी हारिबा खोंगचदसी माइकई कयादगी तोंगान तोंगान रिएक्शन लाकले कोकोमीनदी अमित शाहगी मणिपुर की खोंगचदसीबु तरामना ओकली अदुबु ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मणिपुर स्टेट कमिटी की माइकईदगी दे अमित शाहगी खोंगचदसी बॉयकॉट तौरे हाइना ngarang लाउथोरखरे ngarang प्रेस क्लब ता पांथोकिबा पाउगी मिफम अमदा कमिटी असिगी चेयरमैन वाई इबोयाइमना हाइखे हौजिक मणिपुर मई चाकपगी फिबम अमा मायोकनरी मणिपुर मियामगी पुंसी अमदी लन थुम ngaknanaba थाजिलखिबा सेंट्रल फोर्स सिंगना मियामगी लन थुम ngakpa ngamdre फोंदोखि KSA चोचानपुर जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन मार स्टूडेंट्स एसोसिएशन मिजोरम जिरलाई पोलना मणिपुर की मीडिया मरोइना इम्फालदा बेस ओइबसिंगी मथक्ता तौरक्लिबा चार्ज असि लाइबक थीबनी हाइना आमजू EGM अमदी मणिपुर हिल्स जर्नलिस्ट यूनियन की प्रेसिडेंट सिंगना साइन तौदुना थादोरकपा चिरोल अमना फोंदोरक्ले महैरोइलु मरी असना इम्फालदा बेस ओइबा मीडिया हाउसिंग की मथक्ता नाकल अमतगी ओइबा पाउ फोंगी हाइबगी मराल सिरकलिबा असि अरानबनी अमदी मीडिया हाउसिंग बैन तौननबा लौरिबा वारेप अदुसु हंदोकपियु हाइरक्ले महैरोइलु मरी असना केस वाइस ओइना आर्टिकल नत्रगा रिपोर्टिंग पिरक्तुना सेमदोक सादोकपदा काइबा लेते अदुबु तंपाकलमगी मीडिया पर्सन नत्रगा मीडिया हाउसिंग की मथक्ता अथिंगबा थंबा असना इशू असि लोइसिनबा होटनबगी महूता हेना अरुबा कॉन्स्पिरेंसी अमदा चथरकले हाबदु ताकले हाइरे महैरोइलु मरी असना लौरिबा वारेप असि हंदोकनबा अपील तौखिबगा लोइना करिगुंबा हंदोक्तबा तारबदी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट ता अप्रोच तौदुना मीडिया पर्सन सिंगी फ्रीडम ऑफ स्पीच अमदी चतोकचन तौदा अथिंगबा पिहंदनबा आमजू EGM अमदी MHJU ना वकटलगनी फोंदोरकले थासिगी कुंतरुकी निमिदांगदा रैपिड एक्शन फोर्स की पर्सनल अहुमना न्यू चेकोन की कबुई खुलदा लैबा कमई लोइदांग कबुई की युममा मई थागे तौरंबगी थोदोक अदु हौजिक ओइरिबा इरांग असिदा कबुईगा मैतैगा ई मसेलगे लान थोखन्नबा सिल्लिब्रा लमदमसिगी यलहौमी सिंग असि चहिलिसिंग कयागी पुवारीदका सागोनरक्लबा मचिन मनाव सिंगनी अदुना मखोइगी डर्टी पॉलिसी अदु चंगलोय हाइबसि खंगदबनी हाइना कबुई यूनियन मणिपुर की जॉइंट सेक्रेटरी ने थादोरप चिरोल अमना फोंदोरकले इंडिया गवर्नमेंट लमदमसिदा थारगलिबा सेक्यूरिटी सिंग असि तंपाकी युमई थानबा सासन हुरानबा नोंमई कापदा मतेंग पांगनबा थारगलिब्रा हाइनसु मियामना वहंग हंगनरकले नुंतिगी फोंगबा पाउचे सिंगना साखीनी थोगलिबा थोदोसिदा स्टेट गवर्नमेंट तुमिना अदुमक येंगदुना लेथोकफम थोकतेसु हाइरकले
Ngarangsu makhatana mafam kharada kuki militant singna yum kaya mai thabana chingba hingsagi thogong kaya chatharakhiba singi manungda kuki khulai paiba militant singna leimakhong chingmanda leiba mitei singi yum taret mai thadoklamle loinana khurkhuldasu mitei gi yum kaya mai tharamle hai mafam asi mitei amadi naga singna punna khundaduna leiba mafamni adubu kuki sing asina mitei singi yum tamak khandok mai thadoklamkhi mitei singna double barrel license guns na duna yum mai thaba lakpasing aduga nongmai kapna khi kuki militant singna mai thabagi thong chathakiba mafam aduda Assam Rifles ki personnel singna adumag yengduna leibata natana kuki sing adu Assam Rifles ki camp da chensil khi su hairi अतोप थौदोगमदना सेंजम चिरांग चिंगथक्ता लेबा कुकी मिलिटेंट सिंगना कुमथरकलगा मितै सिंगदा नोंमै कापा अमदि चिंगथक्ता अमुक चेनखतखिबगी थोंगसिंग चथरखिबदगी मफम असिगी मियाम मी पाइनरी नाखलमरोमदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की सलुंगफम खुलदा इंडियन आर्मी चंगबिरकनु इचा सिंगाक सेननबा ममा सिंगदा नोंमै पिबिरो हाइना सलुंगफमगी नुपि मयामना खुत्ता चैतु पारगा लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसिनख्रे इमा इबेन सिंग अमदि नहा कयाना सलुंगफमदगी वांगजिंग ताबा इंटर विलेज रोड मफम अहुम थोकना थिंजिलगा वाकत खोंजंग चंगसिनखि इमा सिंगना सलुंगफमदा इंडियन आर्मी चंगबिसिन बिरकनु कुकी मिलिटेंट सिंगदगी आर्मी ने हेना किजरे मिचम कयाना नोंग मकांगदना सिजिलकपा असिदा ममा ओइबि सिंग तुमिना लेसिनबा ngamlaktre mama singda nongmai pibiro haina kholaw kyasu lawkhi Hauzik thokliba lebaki irang asi laksinaba honabada security gi award pakaya lairiba si kharada oirabasu mating oinanaba thangmoiban kendrugi MLA KH Joy Kisanna lengak na piba security ngarang lengak ta amuk handokre iramdam gi saktam kananaba honabada miyamga punna chatminagani karigumba miyamgi apambagi matungina MLA gi pham phawba thadoktuna ima lebak kananaba honabada sarok yagani hainasu MLA sina phongdorakhi Hauzik Manipur tholiba hingsagi thong singa sigi marakta Manipur lariba senior BJP luchingba amana angakpo wafam ama phongdorakli mahakna changafam logduna lariba kangpokpida laiba relief camp amadagi North East Lab ta akhanana wa ngangladuna Manipur BJP state secretary Paukum Haukipna state asida president rule thamnanabagi demand torokibaga loyana chief minister N Birenbu resign togodabani hairakli Masamaksu Kuldagi Chenthoraglaga relief camp ta changjafam logduna lairibane state asida ngasidi BJP luchingba fawba safe oiraktre habadu mahakna haiki mahak Imphal da amuk handuna maki party colleague singa Imphal da leminaba habasi kaidongaida oithoktre su mahakna makhatana phongdorakhi Manipur da kangluki irang chawna tholiba sida jati kaya na Makhal suna khundariba jiribam dasu irang asina maram oiraga jiribamgi thangnariba Assamgi Kasa district ki mafam kaya da relief logduna lairiba sida jiribam 40 assembly constituency gi MLA Mohammad Asauddin na koina chatuna awara passing yengsinkre Paumi Singh unabada MLA na haikibada irang asina maram oiraga Manipur gi integrity kaibadi yaroi haiki MLA sigi yumda paugi mifam asi pangthokibane Tokaning daba irang makhatana thoktanabagi damak amadi miyam cheksinna leiduna santi puraknabagi damak mayamna so angama mateng pangbiu haina MLA sina phongdokhi Manipur miyamna khorang na ngaina rakliba ngasi oiriba Manipur gi phiyom asida santi purakpa ngamba miyoini haina nakal animakna thajanariba Union Home Minister Amit Shah ngarang numidang chawrakna pung 8:30 muktabada Imphal airport ta thonglakre Union Home Minister asibu Manipur gi CM N Biren TH Bishwajit Y Khemchan BJP Manipur President Sarda Devi Army amadi civil gi makok thongba officer singna Imphal airport ta taramna okay Amit Shah ngasi hospital singda chatkani civil society organization singasu unaduna wari sanagani hairi aduga ngasi dagi district singda chatuna nakal animaki miyoi singa wari sanagani haibagi pawsu lakle Ningsing by AI Amit Shah lakliba me 38 habidi hayeng fawba Manipurda leigedabani Ngasigi wenadi Arambai News Guwahati da Mitelongi Pau Sandukchaba matang sa loisinjabaga loinana tabiribasingbo amakaso hanna kurumjari